Pwede mo mani. Anak ni Gito Mulag. Tamulag niya bro aja. Ayun na, sarap. Pay out na. So tatangal daw ako ke pangkapikaduan ni kwa nung malagay pwede kinaduak ni lulok mo ka. Napan nag-pay out ti kada senior citizen da. Tata ni mama ti katuak ta kwa. Natin. Ano yun? Solo parent. Solo parent payout na tanay. Kapag kayo palabit di kwa po barangay ta Malatic clearance. Tan? Bilin mo yabado, nilulak lang. Kaya na po. So dyan po dito kami kuan munisipyon. Ito ni mama. Di sana eh. Diyan eh. Ha? Tanay, aja nagkuha may de. Kapanan may. Senior ay senior. Solo parent kin ko. Dalulori kay senior. Tanay bandat ta. Barang makita ko ulit aja ko ta. Aja amok. Aja ko aja lagi assess nila ito. Ayun na, sarap. Pay out na. Dahil mag-record niya ako. Dati yan, John. Ha? John? Hindi pala Webes game, ate anak. Ngayon? Anak mo, hindi daw mulag. Ngayon na ba kami na dito? Uwing garad. Dito na kay JD? Mama, anak ko. Nang magkata? Pwede mo mani. Anak ni Gito Mulag. Tamulak niya bro aja. Bayad kami na kuryente apaw. Order din ako dyan eh. Kaya merienda. Tapos manti kan meriendan. Tapi take out na. So tatapo ko gawid kami na pututin. Yung uray pinay mama sa ka. Panguatan tayo pangkanahan o. Kutsinta na. Maglayla ko di buridik. Then, babaya po.